O te ofo alofa atu I le whafonga mai mō mai a si o tātou tunu I le nei tai au fōu. Le whanae ane o le malama o le pupula ua ufiti ai le matawhanua. Masi ufatu o Samoa. O le tātou whaafitai lea o le whaamua, ma le tātou whaasangi le atua. Wa ona au alofa ua taitaina mai ai le soifua si o tātou tunu. E au lia mai nei tai au matangu fie. O paia whale tunuu, o paia whale kālesia, mamalu whale malo. Ua ose tautonga eisa, ua o paia, ua mai au na pai pai. Mama manu I matangu fie, ma o sa ele avea. O le nei tai au ua manatuai e wha awa upea o na longo puieri. Si o tātou watunu I ngā ruenga whaauau o le tātou mālo. E tali atu ai I le pepesi o le whiwa po nā iwi o loo a whiai le atunu. Talu mai le whaatalanoanga I le aso whao au kuso lua whelus furulima. Ma le basenga o le autostala. E whia tu inatu seisi whaamatalanga la tamai. I le tūlanga o lo iai le pepesi o le whiwa o pōna iwi. Mga duenga o lo whaatino le tātou mālo. Ua o atu I le fitu wafe, iwa se lau fitu se fulu, I la tau ua afia I le whiwa o pōna iwi. Ma o le lua afe fitu se lau fasfulu tolu o I la tau nei.
ua whaamaonia i suesuenga whaapitoa le whalema. Taru mai ia Januari o le tausanga nei. O le valu pasene o i lātou ua awhia, o loo au mau i upolu. O loo mai tawina pea le to'atele o e awhia mai no fuanga i le tarawhātai o pia, ma le mātu i sisifo o upolu. E tusai ma suesuenga la tamai a le whanemai. O le iwa sifurtasi pasene o i lātou ua awhia. Ua whaamaonia ua awhia i le itu ainga o le vairasi. O le tenvi tasi ma le iwa pasene o le tenvi lua. O loo whaamaonia mai foi e le mtanga luenga o le soifua maloloina. Le whaawawa i pea o na siitia le whainumera o i lātou ua awhia i le whiwa o pona iwi. E afe i wasalau fitus fulfa i lātou sa whaamawina ua awhia mai le aso wha e o atu i le aso sifulu o aukuso. Mai whale mai i upolu masawai e au fia ai ma le 5 na whaamawina mai i le whale mai tututonu o tupua tamasese mea ole i matotua. I le vai aso lava lea, e lua se lau sifultolu i lātou na tau fia i le whanemai, se lau whaasifulufitu ua whaatea i tua, 75 o loo tau fia pea, ma le to lua o loo i le potu o ngase tinga ina po le ICU. O le aso whareile valu o aukuso, sa whaamawina ai le siitia o le numera o i lātou, ua maririu mai le whiwa o pona iwi i le toa ono. Talu o na whaalau iloa le pepesi o le whaamai, i le aso sifulu fitu o aperila i le luafe 25. Mai avea ai le nei avanoa e whai ai au masui o le malo, e mamoli atuai whaamaisenga i mātua, maainga, o alon whanau ua mau soifua ona o le nei whamai. Ia iai pea le mawhanawhana ma le while mu o le atua, a o whenga iai manei taimi whainga tātele. O te tautino atu foi, le ave iai pea o le whamuamua le malo, i le tau fia ai o le pepesi o le nei whamai, e tauala atu i ngā ruenga whaawau, o loo whaatino i le taimi nei. O le a whaawau pea o na tapunia aonga mo le puipuinga o le whanau, se ia saunga le mu ma whaititia le whainumera o i latou ua fia. Ua whaatino fo ini awala, e whetuna i ai taimi whaingaluenga, a tangata whaingaluenga le malo, ina ia whesosoani i le tausinga o whanau ma ainga ua fia i le whiwa o pona iwi. Ma e fia whaleo ina fo i le anganga whaftaitele ale malo, i pisinisi o lo whaatino ngā luenga whesosoani, mua lātou tangata whaingaluenga, ua fia o lātou ainga i le whama. O loo ngā rurue so tau au, le malo ma le whaalapotonga o le koluse mumu o Samoa, mo le whaamau popoina o paina toto, whaleo leo, mo ngase tingaina. Talu o na amata le nei por kalame, e tusa ma le selau 5 i unite, le au whainga, o le toto o loo mawhai o na ofo fuaina mai, i vai aso taitasi, ma o loo atangi ai le langolango sua a le mamalu o le atunu. Mai mamoli atuai le whaaftai a le malo i le talisapaia o le nei wha moe tāua, mo le whaasauina o ola. A o whaawawai pēr ngā ruenga mo le whaamamaina o a tātou nuu ma whioanga, tau wala atu i le mta ngā ruenga o tina matamai tai nuu maanga fisotai. Ua whinangalo nei le malo ina ia atowhaina le aso whaapitoa mo le whaamamaina o le atunu atoa i le aso tō nai nei se fulu ono au kuso
lua fe lua sifuru lima. Ma e te talo atuai i le mamalu o le atunuu, ina ia tātou ngāru rue whātasi, e una ia le nei wha moe moe, ina ia whātama ia no fuanga o lo tuufua ai namu. O lea ua amataria le auina o la pisi mamafa ananafi, a solulu sfulutolu o aukuso, ma o le a whaawau i le aso lua sefulu, ma le aso lua sefulu balu o aukuso, whapea le aso tolu se tema, a o lo whaawau e pei o na masani ai, le auina whaalua o la pisi mai ainga i vai aso teitasi. O loo tau fia mo le taiminei le whanaina o nuu mawhioanga. A o whanga solo ngā duenga mo le whamamaina o le siusio manga. O na toe amataria ai lea i se taimi tāla whengai. O loo fuafua foi e toe whaatino nisi a waonga tāla whengai mo nuu mawhioanga i le whaonga ina o mea whainga duenga. Ma le suina o baila au, mo le whanaina o no fuanga, o loo tautu fuai i anamu. Samoa e talo sanga ina pea, le tātou ngā rurue so tau au, e una ia ngā ruenga uma, mo le tineia o no fuanga o loo tu fuai namu. Ai maise, le tātou puru nau, e wha mamā maota matua maota, o a ai mawhawa ai, e peo na tātou masani ai i aso taitasi. E le ititi le anganga whawhataitele, i le pūlenga mamalu a li mawhaipule, o whalitua matausi sa wao, maunga whapai, ia whapea le malosi o nu, i le whasosoani mai i tau mawhainga uma a tātou malo, mo le tinea o le nei whamai. E whapea fōi o na o atu le whaftai i whalapa putonga tū maoti ma pisi nisi le tunu. Ai maise le au whainga luenga le malo i lo lātou sao e tali atuai i le pepesi o le whamai. Ia tū maupea lo tātou whatuatua i le tātou mataisili le rangi i lo nā lofa tū noa ma o na au whamalolo i lunga o ainga uma o Samoa ma o na tangata, au tātou whenga iai malu i tau whaare soifua maloloina i le nei vai tau. Ia manuia le alu whaiva o le tunu i ngā luenga ma la vasinga o le nei aso, soifua mai ia manuia. The government continues to closely monitor and respond to the ongoing dengue fever outbreak affecting Samoa. Since January 2025, a total of 7,970 clinically diagnosed cases have been reported, of which 2,743 are laboratory confirmed. The majority of cases, 88%, have been reported from Upolu, with most concentrated in the Apia urban area and northwest Upolu. The latest laboratory analysis confirms that 91% of circulating cases are dengue 1 and 9% are dengue 2. According to the Ministry of Health, dengue-like illness cases continue to rise. Between the 4th to the 10th of August of this year, a total of 1,974 clinically diagnosed dengue cases were recorded across all health facilities in Upolu and Sawai, including 555 cases at Tupua Tamasese Mea Ole Hospital alone. In the same week, 223 new admissions were recorded. Of these, 147 patients have been discharged, 75 remain hospitalized, and 2 cases are in intensive care. Sadly, 1 new fatality
was reported on Friday, 8th of August, bringing the total to 6 confirmed dengue-related deaths since the outbreak was declared in April of this year. On behalf of the government, we extend our deepest condolences to the families who have lost loved ones and reaffirm our commitment to preventing the spread of the virus. To protect those most vulnerable, all schools will remain closed until the situation improves. Flexible working arrangements are being implemented across the public sector to allow employees to care for the sick, children and family members. The government also acknowledges and commends businesses that have taken proactive steps to support their employees during this outbreak. In collaboration with the Samoa Red Cross Society, an average of 150 units of blood has been collected each week since the launch of the blood drive as part of the National Dengue Response. The government extends its sincere appreciation to all blood donors for their generosity and commitment to saving lives. In addition to ongoing village cleanups coordinated by the Ministry of Women, Community and Social Development, Cabinet has approved a nationwide cleanup campaign for Saturday, the 16th of August, 2025, mobilizing the entire country to remove mosquito breeding sites and improve environmental hygiene. Government-funded bulky waste collection, scheduled to support national cleanup efforts, commenced on Wednesday, the 13th of August, and will continue on the 20th and 28th of August and the 3rd of September, alongside the twice-weekly general waste collections from households. Fumigation operations have been temporarily paused to prioritize nationwide cleanup efforts. Full-scale fumigation, including training, will resume in close collaboration with villages after the cleanup campaign to ensure maximum effectiveness. The government urges all communities and businesses to actively support this national effort. Preventing dengue begins at home, and every action, no matter how small, contributes to protecting the health and well-being of our families, our villages, and ultimately our country. God bless Samoa. Soifua. Before you level up, Mamma was sound near so. Ya wafu lava tam fa ya fa la wilo tanto tunu tu la wo ya ya fa ma ne yo dengue fever ya la usili la fionga o lava ya tanto vai la au ma fa la au wa ni tali anto ile tu la wo ya ile pisio le fa ma ile ne dengue fever o le lua o fesili o ye ni so so ani ma ya tu no ma o tau no mai a wa ni so so ani le tam fa ile o le tanto fa le ma ya wa le tau ya tu ni fa ma ya pesidia tali ato le suyon tanga ngol so fo maloloina. Ia o la tau ia o whengai ma le tari atu i le pepesi o le whamat. Ia, mahalo, whaftai mo le whaafsili. O le taiminei o lava ia tatou vai la auma whala au mo le tongfitinga o le dengue fever. Ia wā mo le sirafia pe ona alatu pe whalau iloa.
o le tanki fiva e le se ton fitinga ia o le tele lava tato fala au le whaonga le te minei o le Panadol o le maolo o lava tato supply le te minei a la fo ua ta oto ia sosoani e fufua ono tau no mai a le whai unga o na tono le vai aso fou o le whai unga isi supply Panadols mai se lava mo tamaiti ia Panadols foi le suppositories ma le Panadol IV peo vaenga langa le fufua tau no mai le vai aso fou isi supplies a lai loo ia lava supply le teminei mo vaenga ia peo na whaafsiringia o vaenga lai o le tele lava sosoani mai ei le malo New Zealand, Australia ia ma le afongi ma le WHO i le sourcinga la o kako special preparations ia o le Panadol i le tūlanga na o isi vaenga sosoani pe ona whaafsiringia o le tūlanga fole le o kako test kits ia le foi na sosoani mai le WHO i le au mai o isi test kits la ia i le teminei sosoani le tātou a supply le sa tau nuu le i le vai aso foi le ntea i le teminei ia whapea ma vai la au wawale whatinonga o le fumigation le antau nuu mai le sosoani a Australia i le aso saa le na te nei i le sa o tama ia o mananafi le antau nuu ai le sosoani a saina ia ma le sosoani a WHO le antau nuu foi le sonfua i nisi o vai la au tuna whapea ngai awai e tato tapu penanga le e teminei mo le whole of country fumigation le fufua mo le vai aso fo i le vaenga le pe ona fisiringia whalola. So soani atua o fisiri uma tau soifua maroroina anga i le mitanga pe whasolo uma mai ma le fisiri kai o mako mai si e Malam sana ko faali ko ini so na bengo frontliners le fi ngai fu malle tadi tul fa be o melia so i mo la vala to overtime pe maro fi on pandemia tama tai pandemia pe avele tu langa ma fu anga yo no invoca i role ari ko se la man luo le tu la fun fa vai pe ona i ta ua fu i te no ma vai fa mo Whaftai mo le whaafsili i le tūranga lea wa pe ona sirefia o le malamalama o malava kako sa whaingangi i le kūranga o le iei le pakeki a le maloma le lusful limpasengi o le tūranga fo i overtime o malavan wha malamalama le awhainga ruenga o le lusful limpasene le ana whamatu mai mo tutongi masani so that yam whainga o mai ale kolu pe farmasinga I think 7 pay periods le calculate ai o lai mau ala ko kongi masangi o overtime yo pengi ko pe fa popo o le vaenga fo le tele fai tio se tulo ia ke maka masangi fo ye malam mai le vaenga le ai le fa pe le kongia e pasia lava pa ke kilo fa ki o le luongo lo lima luongo ko process uma la ko o wakaimi ia fa kionga la sa ko le menga fa pe alu tax ia le mfainka ko alo le nga ko langa ale priority le ave ko kongi masangi la fainga luenga ma mea mo o mia a wale fa kingonga o le au nganga ale mkanga luenga pe o nga ka ko ye fo nge kai mi le pisia yo le fa mai so e prioritize la vaenga ia wale fa so inga o le selling yo o ia le keminge ia fa pe ma so inga lo mo mai ka ko pa ai le se me fa pole fu o la vai ka penga uma mo mai pa ke ki ko e back pay uma lava ia la ko overtime tu lang fa pena Ola fisili famal mole la fionga le polisi le mtanga le non se fumalo loina
E ona whautua ina e lau whionga, pe ona whaamaunia mai fo e lau whionga, le whaonga ina o le vai yesi. O se tasi leo vai fo leo wa angina fo e mai se fo e o le recommend private doctors. Ia le whaonga ina o le vai yesi, ia po le lau fo e o le esi e mai whaonga o le isi fo leo o le dengue fever. Ai o la ofesili lau whionga le tapai tai palmia. I le si tia i pea o le numero o tangata a fio tato atunu o le dengue fever. Whamata wa e se tūlanga i ono tanga i e le malo e ko se SOE. A whapea le ai o aia inga i mawhai e ona ko se SOE mo le atunu. Ina ia mawhai ona prioritize a inga le whaamama ina o tua whale matūlanga whapena e fsoswani e whaama. Whaftai. Ia le lau a matatu tūlanga o le vaiesi le pe ona siningia o telefoi whalau i loa o whaarulunga i le social media i le vaenga lea o le vaiesi a ia mo le silafia o tele suesuenga o mon whaatino le lauesi le ngata tūlanga o le kānesa pe ona tato i loa ai o le lauesi foi o tele suesuenga o mon whaatino ai e longa au ngā i le sosoani i le malo si anga o le tino foi lea i le afongi mo le virusi ai le whape ka pe ai le virusi fa mo le it's not a treatment it's not a treatment but it assists the system inga imfai o nga vave le recover foi lea mai le virusi i le tūlanga lea o le and we do le whainga o mga acknowledge le soifua malolo inga le kāua ma le aunga o le vaiesi but o lala vai ku'u i le vasenga o li fo mai adi imka mai ka i fo mai whapea ia kausi soifua e wha malama ia vaenga ia i le malo le kungu o nga e iei o nga kuaku pe a lei o nga whaakingo mawhai le whainga o le vaiesi i le tūlanga nga o nga e whaingofie especially ia moka maiki o nga o kūlanga fōle le e toxikai ia ka maiki pe o kūlanga fōle le e ke ua overdose mo tūlanga whapenga so o la lava laua ia ka iala ma mea o laife e kele lava fō mai lau la ko whapua inga ia ngasi mo tūlanga whapenga i le vaenga lea i le vaesi e kele fo mai le onga o Samoa o whaakingo e le vaenga lea la fo e whaakingo isia kungu ia le kūlanga lava lea i advice po whapuanga ia ka wala ku i li imka mai kai fo mai ia whape ia kausi soifua i ngase mo le whaakingonga inga ia a foingi inga whaakingo i longa kūlanga o lai sefe masaonga le mu ai mese lava mo le whaanga wiki ia peo le kade akunga i le kūlanga i vaiesi ia se imuliana o tari atu i le zero le SOE ai sini mental health lo funga tanga loa fa mole e le pala o le fia malam lamai o le tūlanga le o le toto le whanga solo i le tū au nanga male a kolose momu o le mai tawina o le lava e whaia i ngā ruenga o le tuino paina toto a o le anga i atu le malu le atino u toi whaatonu ina e toi anga i la tau e su e mai toto o le mea e le o malama i tangata o lai te le toto le lap o le whautua ina lava e nam tanga ruenga tangata e toi foi e toi e su e mai toto mo la tonga singa si whamola o whiunga i le tūlanga le peo na fsilinia le vaenga le ua pei o le practice a le sa ua i aso ia ua te a sa pei e dependent fo le i le ainga e su e ia e paintoto o le teminei ua faisi umi ua ke rope ua ova masifulkau sanga ia whainga paanga le ma le kuluse mumu e whaatingo ai le vaenga ka o le voluntary blood donation o le tūlanga fōleo leo fufua o le paintoto. O la fo ua umana ave le whamanatu ia li imta mai tai fō mai. E awar koe whai i ainga o su e painkoko. A fōngi, a fsiri sa awar fō mai i runga i le whasu e toto.
ia ona whaasoa mai la ia e le whātua toto ia pain toto ia. So la ko lau umanga koe awe whamanatu na i le au whainga luenga i le tūlanga lea. Ia ai pe o le practice a ngā le sa wai aso ia o le taumwhai ia e awhangi e tineia sika whangai le upu tineia le practice ngā o le wholele i o le whai i ainga. I o esu e mai ia i pain toto. Le tūlanga pe on whawhinia. Tuma le sala, lau whionga le ofisi sidi mtanga luenga soi formala loina tanga lo le fesidi. Whamua monga le tanga luenga le fitua whei wasa lau fitusfu. O ngā whea o whea o vahenga le tunu u le mawalunga i le whaino mera le o tatou le a fie le whama i le pona i wa le sahau noa ia urungia. O peo mo teni sa la whaile a wina mai whanau le pitusili tinga ina. O lau silo na lua lau whionga lava le o le maua o lo ia se singa se ngase tolu tau sanga ese mai le fiva bona hivi se mai se sa no ngai fa mani no i bala ia pele o se a warfa fonga ngale tudu ina ia abe se tu ala lo i pele o le sile fa ma yo le la fa ma do malu mai lo tatu no mala ngang fa lo malo faftai ia tu fa popo pe ona sauno foi le whionga i le tamaitai palemia i le temiua tea. O ngei le kakoka ue whai kumalo, o ngei vai maunga, whaleaka, saanganga, aanga, pe i kumalo ie e mawalunga whaingu mela o la koworo a fia. Le fwoi mai ka ue ngai o whaasale le anga i savai, le sau lunga. A o kulanga ia pesi o wha mai wa a fia sa mo a koa, wa afia sa mo a koa e pepesi o fa mai a pe o kumalo ia ave fa mafa o nga o kulanga o le whaingu mela o la ko wa lipokia wa afia i le fa mai tulanga lea o le tulanga foi i le kamekiki lea korkausanga pe ona whaadia le sai le ICU o le kemingei lau whaame i le General Ward. Le kamekiki lea si kamekiki lea korkausanga o le whaafita uli o le alo lea o le paracetamol overdose e le tūlanga lea. Le ngā au mai i savai i le vaenga lea o ngā ua whoingi lea lai e ia le saunoanga le sungareri fo mai pali i le tūlanga lea o le whoingi o so o ngā whainguinga o le penkolo. Wala wai lava fua whakaakia o le whai o le penkolo e kau whaingu lea ka mai kiki fua i le kausanga. But I think o le lipoki lenga o mai le case lea ua o whaasfuruinga le mōrunga o le dose sa whapea o ngā whaonga i le ka mai kiki lea and it was instead of every 6 hours ave kai whai kula mar kai kolu kula which wale follow i kai mi whaakapula ai ka wai whaingu le penkolo so o le whawhikauri la le kulai mai na only had liver toxicity fia longa liver but started to go into coma but lau koe recover le si kamakiki lea il kemie so o le sifoi lai whaikekenga ia kulanga o le soonga whaonga o whala au ai le whaikauri lei wale kau ke masangi umalawa il penkolo o le sau lava ia pe whakau mai i wharkalavai o la sau lava instructions o le amount e kaunga whaingu i le whaenga lea so ia peo tūlanga lana lei si alo lea sa o ngā whamaungi e savai e a fia i le tanki fiva ia alau ova ma le sfuru aso kalunga whamaungi ia peo le tūlanga nā le ngā transfer mai savai ngei o le
whawhitaurina. Wala fesili fa mule tanga loa le tūlanga leo na le mita wina yanga I lunga numero o ngase. O lava au whinga luenga I tutonu alwhale mai e tali mai le te misu le whai e toile atu no. O le vayanga leo na lua, o la sa tau sila o tai o le te mi toi tifa toi le numero o ngase ia vatu le whale mai. Ma le lona tolu wha mule fia malama. Wha nau e mali liu e avatu o tuai po le mea amatu tau fia te stu langa le fatu ama liu ai lea. Whaftai. Alo, whawhtai. Ia o le fisili munmuli, e whamarurua kula o le kali aku I le fisili munmuli. I le tūlanga ngā langa e o le mafuaanga. I need to go back I lako records. Ma whamauku o le ale umin kau fia ai. I ke ua wakusa o kari ai le kusam whamaumaunga la iai. Ma le paulo le keisi mwhainga o kari ako e le kūlanga ngā o le keisi le le stofi. O I laso whalele le anke ngei o ngō le e laka mai. O isi keisi si ku aku ia e whainkaanga o kari ako ai I le tūlanga na. Paule me whaina o whape atu. O ngase umai e au mai I tau fia. Rai le critical stage uma I le vaenga lea. Pe ona whamtala atu fo I le te miwa sola. O le kemi le e whiwai le tamaititi. Angai le kemi le pe kolu whaaso. Umalo le kolu whaaso. E le me ka o le critical stage and there's another 4 days. O ngā la le ke le ngā crash a ia ka maiki. E ke le fo ngā sese ngā ia mā kua whaapea ua ke ale fiva. O ke ale fiva la ua recover. A le loa o le keminga piko silinga critical le kūlanga o le afongi o le malasia o platelets and mai siva ngor kingo. So that's when the children usually crash. O ngā fo la le pilioka ngā le kelenga o mai e ka maiki. Ma fongi makawfia. So it really depends on how le malo sir kingo ka maiki kim fanki ke e ai le kele o fongi assault so le o fa mai. Back I le kūlanga o le peak pe o ngā whairoa fo I le mai aso ko ngai. O le ke mingei le ki kilo po le si kolu vai aso o kaunga I se swinga. Se swinga fo le kūlanga aida laua level off pe wa makanga saulalo. So makang plateau po wa makang saulalo kūlanga o whaingumela. O le kūlanga la whainga luenga o le ke mingei o lo ngā whakia lava I la whainga luenga ia le vaenga lea. O lea wai ngei le forward team a le malo New Zealand le vaenga fo le New Zealand MAT po le New Zealand medical response team le whanga solo ia mako whiukanga inga ma whakakalangoanga o le wharaua whakaakia le lako pokalame e mawhai o ngā sosoangi mai ai ia New Zealand le team le New Zealand ia kako le kūlanga o sosoangi I fo mai e mwhainga au mai, e whapea ia ngi kausisoi fua e mwhainga au mai, e ngā ruem sosoangi ka ko whainga ruenga lo ia I ke mingei, ia maawe foi le avongoa ka ko whainga ruenga e kau malolo ai, so le lau ka akia le fufuanga lea, e kikilo ai po le mai aso fo ia pe a whape e mau a whamau ia ia whakakaruanga lo whanga solo I le ke mingei, bulbuli al fisili le na la ngatu le pito le alo o isa no mai o le overdose o le whaongai no whala au paracetamol ai o le fi mam la mapula le sao o na o nena sao noa ia Dr. Kam o le wha mai o le meningococcal disease le a fi le tolu tausanga le a pe o le popolenga o na pepesi le wha mai le ea
o le la tau sa ili atu ona ina ne I tato ano ke le denki ia o le wa mata ona alia ia le disease le po fela le sao la ofionga ia malo faftai a faio le meningo meningitis ia ese la ngafa molmol ka kia la le fapea o le case nga kasi la ngai fa mai le meningo meningitis which is sao le case kasi le sa saya ngafi po kala ko mo ngafi le sai le ko ngafi o le meningococcal meningitis ia e sa o le fa mai pesi fo I en fainga fe ve ai le e am tula fa penga o le umanga mai a fa atino umana na file fainga o prophylaxis o fainga o close contacts o le ainga le and famlo ko wangalo ya upate mai le fai kule o mai ia le mai le fai kule mai ia le kamakikile with meningitis so ole as of yesterday evening wale case lang makukan nga filafiafi o lawa fani lawa slowly recover ya le kamakikile with meningitis ia e pe o le kele lava o le polenga o koe ngā cases ia o le immediate surroundings e siblings a ie kong o le ainga mtulang whapena ia for this year o le longa kolo ia longa kolo e leo kako cases ia wa identify for this year ia le fulanga respond ia kako team si assess ia le ainga mtulang whapenga ia mwhaia lako prophylaxis whaingo ia whala autui mo wale puipuinga o le awainga atoa but le se me pole te le ai le case nga ia for the meningococcal meningitis ia o vai fo ile tulanga fo ile ole anga I meo matu e watu ia mea onga tamaiti o le wala talata ile masina ia o faile tulanga lea o le sila pasia onga ia o la e sila fiela o fionga tulanga lea ua tolua ia soka o faile topic e kasi ia malama tamaiti le laiva ai pe wa mo iluma mea onga wale o to yisi fa amalam la manga ia o ngai le manna o faini zoom me le manna o foi faini live e fa taita ia I tamaiti o le tulanga foi le o le struggle o na tamaiti to e tau faia mea o ngai ia o ina mo fa mo lo fionga pastai le mai ava e se ta o si e moni o le umi foi le tapuni o a o fa fain ta faina o le ngagwenga fa faia o ia ai le tau fa mtalaina le mafua o lo walo I pe lunga numero walo mfana o lo mau al famai o le fatino ina ia le ngagwenga ile o tafia o lo tamfaia ia fionga I ulua onga ma inga faia onga ia awale tamfaia ia fatino ia le onga fana ia la tu ia wala esese ia ai moni lava sa nanga lino mai ava o ia nai matua o ifo ina ia onga ele o fimna o fatino ia lato le son ile awala le o ngala mafuanga ia pela ile fite te inga le na ia lato o lo fa ngale zoom pe fa ngai ia le messenger e fatino le vasenga ia o vasenga e fast food lima tamaiti ai o mai fo pe ta to ono tamaiti le online to telo tamaiti le o mai lunga le vasenga so o nai lui tau na o lai fa ngai pe ama nai fa ya onga ai o lo tele lava o nai faia onga o ye lava la to WhatsApp group o matua o ye fo inai faia onga o ai tua o i tua e tufa mea onga ma fa matala
o ye foi la fa tanga foi na le ia mau se va no e fa tata no mo ia nei fa now i le ngalwenga e tau na fa tino i le ngalwenga le o tu fa fa ya o ai o pento silfia ia lo ma to fa nganga tato channel sal TV e toi fa wa we tato mata o puta tasi mo levels ss ai o lo ye foi le popolenga ia pento silfia ia mi se tato kolisi ia o lo o fatatali ia se tali mai al kabineta i se pepa foi nta pena mtanga albenga i winga i suenga ia le suenga tulanga lua ia fa pe foi suenga tato kolisi ia ai se temi na fai lo atule se fai unga mal kabineta i levaenga ai o le na mato tala no foi o le fai unga le masina nei ia mai le wa umana fa tonu ia le vasenga o se siaong e te tauna mai slato li potustusia wa umana sia uma onga maulunga a misela tato vasenga ia 12 le la so el sasalasi po nga fe tonu ala o ai mata upu uma lava o o tonu le aong e ma fai lo la ia to fitu na il pepe suenga onga e le vai am tanga luenga e le faina mato avea atole pepa onga o le nau ta ingaia o le na ele manatu wakava uma vaanga ss o le al mtaup e pen was fit tainga o le accounting is a full lua strands i to tonu le accounting ia au te lo isio na ia onga ia o le kwa o le strand 7 strand 8 ia so o le nau ta ingana mai lo le lipoti mai tato a se unga uma na toe fetu na ila ia le pepa suen o lo lava le taimi e mwhai an toe fetu na ila pepa suen to be fair mo alon whana o ngol tulanga lea lewa whea ngai nei ma le mata aupu ia ai peo nau ta inga lava manu alewa o mawanga lea vanoa ia o se tatsanga e ave tato watunu lewa o sao noa lea whianga le tamai tai palemia i winga o le tato national clean up la lea nau e whaatino le stonai ia o le le faatino ina le tulaga lea ma taumafai fai titi le numero fa mai ia o le umi foi ana le taofiga o tatou fanau i le fale ma ua taofi ai foi la maaoga ia o le afapena foi na afaina le aoga o ala ma fanau so o le tatou galuega fai faatasi oga o le situ o le vaega o le tumamā ma taumafai ia lelei uma ia lumafale ma tuafale ia au nau ta inga ia ave ese le namu le tele na faina i tatou fana ia se tali atu le man falo alo ia malo faftai atonu naua wa autu le tele ofisili matanga wenga e lua o le soifua maloloina ma le matanga wenga wa onga tu se foi ma fianga ile ngatai il tulanga lava ia soifua maloloina ia awa fianga o tato wa onga o le fesili le sa au mai i se tulanga e tato te se e atuai i se whailo fo ile o tatou o atu se tūranga o se whaalavelave whafuase ia ma whaatino ai loa le tatou emergency o le tūranga masani ai e whaalavelave e fua il tua inga whaalavelave tūla i mai e o whaalavelave ne o whaalavelave whaasoi fua maloloina mai whaalangolango la i se whautuanga i tuina mai i le tatou komiti o foi le lo ngafa ma fala bla fa fose ia ma fa pe na ona fa nga solo mai ai le kabineta pe fa pe e ono la sia se tu la nga fa pe na ia mai o le foi le na tariatu le mtanga do ngoso fu malolo ina i le tu la nga fo e o le afia o tutongi overtime o no le tatou budget ia ia limitations foi le o whenga iai ma le whaatino ino au nanga malo
ona o le turanga le iai le tātou talo le tupe a whaatulafono. Ai a tātou se ea tuloa i se turanga ua ausia se whaalawe a tūnga. Ia ona umanatu lea o le sifo i tūlena e whaalangolang e fisosoani mai tūlanga tau tupe mo le whaatinoina o le tariatu. Ai o te manatu a uia i le taimile nei o le ngāruenga lea o le whaamamaina o le atunu. E pei o le la tātou o atu i le sila asanga lea i le astonai, pei o le anganga le nā. O le sia tari tele le nā e tinei aire i a le namu. Ai maise o no fuanga o lo whapena o na tufuai i a namu. Ma foi le e ma eu foi le tātou atunu ma le winga lea o le tali mai i lu tau foi le tula mai le taimi ma le taimi ia po nga yo inga foi o lo mo mia nga lu fatasi ele tunu mai e fai me fata ita inga le tape nanga tele le tatou tunu le na fai mo choka ia o le fa la le fa au le o tatou tunu ale la tatou o atu la sanga o le fa mama ai o le lai fai ona o mo tatou pe na fai singa ruenga ona tatou malo ma tatou tari malo o le aunga o le fa moe moe lea o le ngaduru e la tunu uma ina ia fa mama o tatou sio manga ia o te manatu o le situ ranga tāuana e tali atua i le whawhitau li le tu lai mai ia ai o le tari pupu a whapea i eise tūranga ua si iti ai le pepesi o le whamai lea. Ia, iai lava i le mtanga aduanga o le soifua maloloina le tuina mai o le whautuanga i le tatou malo. Ia. Ia o tari po le mtanga duengo tupe seli poti natulang e o le lai atonu naisi da fia lau sunga tustara a rere yo mai ka penita le whaadinga o le na wha manu yang ai kai maanga ia tele natal Ia mai o le tafa lava o le finangalo le whalfitu pa ia foi o lainga tawana mai mau te langona lava le anga whawhitai awa ana whapea e whaawau lava ia le tapu o le whioanga ia mātou te le savalia fo ona ua tatara le avanua ia ua mātou fia e savalia ia le itu malo ia ma ave foi le mātou lango i le mātou sui i le whionga ia whaabaa vi ia le ari